Tadi aku dengar radio, mereka bercerita tentang qanaah. Hampa tahu qanaah tu apa? Qanaah tu bila kita belajar rasa cukup. Kadang kita ni bukan tak ada apa-apa, tapi sebab asyik banding hidup dengan orang lain, semua benda pun nampak kurang. Ada orang rumah besar, kita mula rasa rumah kita sempit. Ada orang kereta baru, kita rasa malu dengan kereta kita sendiri. Padahal rezeki tu bukan siapa yang paling banyak, tapi siapa yang paling bersyukur. Qanaah tu bila kita boleh senyum walaupun tak kaya macam orang lain, boleh tenang walaupun tak banyak benda mewah yang kita ada. Sebab kita tahu yang Allah bagi sekarang ni, itulah yang paling cukup untuk hati yang tahu bersyukur. Hari ini jom sama-sama belajar qanaah, belajar rasa cukup. Sebab bila hati rasa cukup, hidup pun jadi lebih ringan.